मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनाय थांखिजों एक पेड़ मां के नाम हाबाफारि लादों कक्राझार औवाबारियाव। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय औवाबारि आदर्श विद्यालय फरायसालियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो 3 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए सिउली महिलारी आरो बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाना एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। बिथाङा खौरांनि सिगाङाव फोरमायदों दि आबहावाखौ मोजां लाखिनो आरो इयुन जोलैनि थाखाय बिफां गायनाय आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ साबायखर बावदों, जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव जेब्लायबो रायजोनि मदद लानानै मोजां खामानि मावो होनना बुंदों एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाना एमएलए सिउली महिलारी बिथाङाबो माखासे बिबुंथि लाखियो। दिनै कक्राझार ब्लकनि आन्दाराव थानाय औवाबारि आदर्श विद्यालयाव जे आबहावाखौ मोजां लाखिनो हेमलगुरिखौ थिग लाखिनो फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जे बिफां गायनाय बे खायथ'खौथिया दिनै जोंनि औवाबारि आदर्श विद्यालयाव जादों। आङो फरेस्ट बिबानखौ धन्यबाद होबाय, जिहेतु बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव जेब्लाबो रायजोनि मदद लानानै बेबायदि खामानि मावो आरो आवगायाव जे जाबाय दानि फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिफां लाइफां जोंनि गेजेराव ग्रोम ग्रोम एनभायरनमेन्टआ थिग थायो बेखौ नोजोर होनानै जे खामानि मावदों आं बेखौ धन्यबाद होबाय। नैबे सक्रशिला जिथु थाग्रा बेयाव बेआइनि सम सोलिबाय थायो होननानै बुङो, बेनि सायाव मा राहा लायो? साफा सानै सोलिबाय थादों, जोंबो नुबाय थादों, बादा होबाय थादों, खिन्थु आवगायनिफ्राय जथेस्थ' साबसिन जाबाय। आवगायाव मोजां नंथ्रामोन, मोनसे सम फैदोंमोन जे समाव माने बिफां लाइफाङा सक्रशिलायाव दंस जाबायमोन, खिन्थु दा एसेयैनो फैफिनबाय आरो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो एवारनेस खालामनायाव जों जेब्लाबो फसंनानै थानाया आरो जेब्लाबो आवगायनानै थागोन। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে ইয়াৰে সংগতি ৰাখি আজি গতিকে বহুত ভাল ফলাফলবিলাক ল'বলগীয়া কথা। গতিকে এক লাখৰ বেছি তেখেতসকলে গছ ৰুইছে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা কি বুলি কয় আমি ডিপজিট কৰি ৰখাৰ নিচিনা গতিকে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আপোনালোকেও গম পাব যে আমি সৰু যিবিলাক জংঘল জংঘল আমি দেখা নাপাওঁ। গতিকে যিটো এনভাইৰনমেণ্টত ইম্বেলেঞ্চ হৈছে, বৰষুণ আহিলে বৰষুণ পৰি থাকে, খৰাং হ'লে খৰাং, খেতিয়কৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু মানুহ জীৱ জন্তু জীয়াই থকাৰ কাৰণেও অলপ অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ গছ ৰুব লাগে, যিহেতু আমাৰ বতৰটো এইটোৱেই যে এইটো সময়ত বস্তু ৰুলে গছবিলাক বাচে, যিহেতু আমি পানী পাওঁ। তাৰপিছত খৰাং বতৰ আহিব, তেতিয়া গছ ৰুলেতো নহয়। গতিকে মেক্সিমাম গছ ৰুব লাগে আৰু তেখেতসকলে বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু আগলৈ তেখেতসকলে দিছে যে আমি একেলগে মিলি পেলাই আমি সৰলপাৰা উল্টাপানীৰ জংঘলটো আকৌ সেই আগৰ নিচিনা জংঘল বনাব বিচাৰোঁ আৰু স্পেচিয়েলি ফ্ৰুটছৰ গছটো তাতে কথা পাতি আছিলোঁ, যিহেতু এনিমেলছবিলাকে গছৰ জংঘলৰ ভিতৰত আগৰ নিচিনা ফ্ৰুটছৰ গছ নথকাৰ কাৰণে মানুহৰ বসতিত আহে আৰু কেতিয়াবা মানুহ হাতীৰ সংঘাত, বান্দৰৰ মানুহৰ সংঘাত এইবিলাক আমি দেখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এইবিলাক ষ্টেপ বঢ়াই লৈ যাম আৰু আগলৈ তেনেকৈ গছ ৰুই থাকিম। সৰলপাৰাৰ লগতে কক্ৰাঝাৰৰ দক্ষিণ চাইড চক্ৰশিলা আৰু এই দুটা স্থানতো বহুত ধৰণৰ ৰুব লগা আছে। তেখেতসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম আৰু তেখেতসকলেও নিশ্চয় আগবাঢ়ি আছে, তেখেতসকলেও কৰিছে, এনভাইৰনমেণ্টেল হিচাপে পালন কৰিছে। কোকৰাঝাৰ আমাৰ চক্ৰশিলা আৰু পৰ্বতজৰা তাতেও তেখেতসকলে কৰি আছে। যিহেতু মই ইয়াৰ হয় এমএলএ হয়, গতিকে মোৰ ইয়াত আহিব লগা হৈছে। তেখেতসকলৰ যিটো মানে ৰেচপনচিবল পাৰ্চন সেইটো লগাইছে।